تماشاوان نجا دوی بشا صحبت دا دوی بشا بجم محبت دا اما بحثا شخصیت کی گل کی هجا اما بکن اف شخصیت هم با آویا تصوفی با آویا طریقتی با آویا کو پیام مساجین پیغمبر مکو بلاو بکه لسروی آویا خباتک خدمتک گل کی مزن او سیستماتیک کی حاضر کر آماده کر داکو اف پیام اف مساج بگیجن همو کسی لسروی کیجی هم نتنی لامبجن لمزوپوتامیا لوی هرمامه لولات جور به جور جی وک پاکستان و چین و ولات اندونزی تاثیر خو نشان داد و درجه خدمت وانج بگمان هیچ دوام دکن اینو مبحثا مولانا خالد شهرزوری آن امبجن مولانا خالد بغدادی آنج امبجن مولانا خالد الکردی هر کی چه ناولت که لو بخوا نواج الخداتینه او بخوا بحثا نسب خود که او بخوا بجا از اوم من نوا برنامه داجی اما برفرهیجی اما خبر بدن هیوید که اف برنامه او سر مولانا خالد و لسر شاخه نقشبندیه شاخه قادریه شاخه کو نها لحرم امجی تاثیر قوی خرد هيا خبات ين علمی ين اسلامی دوام دکه از باورم جبوان یکانجی او زنگینیه کی دولمندیه به کسی کو آگاهی وان لسر مولانا خالد و نقشبندی و طریقت قادریه و وروهبه از هیوید که من هنک آگاهی اما دین سر آگاهی نوه چای وجه حاضر به اما دست به صحبت خوب کرد ما چای خدانیه برخواه ایرو موانه که من کل سر و مجاره کو خباتک ام بجن برفراهیجی کرد و کتابک جینها دست مدایه دوچند دکتر نایم دونر ایرو میوان منه از بنیت بخیراتی سرچاوت نیشه خودش ترازی به کتابه که نایم خوجه دست مدایه تماشاوان هجا کتابه که به عربی بحثا هم بشن هم علمه همجی بحثا و مسئله همه خصوصا تجی به هرگلیا و کیجی دکه دیسا کتابن ین کو نایم خوجه هانی اوجی لسر معصامنه مولانا خالد بغدادی کو سمپوزیوم هات ل دار خصنه تماشاوان هجا سمپوزیوما یا کو امتکار بجن کو د 4 و 5 گلان دا لزانیگاه بینگول هات کرنه اوجی خباتک گلکی زرین اجبر کو د خبات نین سمپوزیوم با او اکادمیکینه یعنی هر کس ته مجاره کی بلافت که و دبک تبک انجام داین اوجی ته بر دستمه ایجا ام هنک دست صحبت خوب کن او کسی که حال ما تماشات کن وجود کارن بشتار برنامه ون یعنی بریا پیام خو مساج خو لگل مجاره ما ام مجاره خو در نکون که درباره مولانا خالد دا شاخه قادریه شاخه نقشبندیه دا جنب بجن آگاهیه که و وجود خوازم گوتنه که بجن فیسبوک توییتر اینستاگرام خاطر ما یا واتساپیشی وکریه و کار پیام خو بشینه از بنید سات بخیراتی سر چواره هاتی سر و سامه خودی جورازی ماموسه نایم خوجم او ما تلفونش برفرهیج ما هنک به حضور خبر داد مگو مسئله که گله کی درجه یعنی بحثا نزدیک 105 سال هم دکن مولانا خالد هم خبات نوین ین امجن لعراق حرم کردستان عراقی و لپاکستانی خود دیگم جاره کمی 20 نایم خوجه از گلک شاش بود میگفت بیا نقشبندی و پاکستانی نقشبندی و چینه روسیه گلک نونر هنه بگمان لقبرس یا کجا دیسا باکور افریقایی باکور افریقای مثلا بالقانو نوصل الجزائر لیبیا وان دراجی بگمان تاثیر خواهیه از منی امسا بکورتاسی کسی کو درباره مولانا خالد دا آگاهی وان تنبن یا جی گیم بن یا جی بخوازن کو نوکن آگاهی خواه پیشی ام بخوازن ویتشتی ام راست بکن نها کتابه کو یا کو چاپ کریه یعنی امش سمپوزیوما یا بینگول زانیگاه بینگول دا مولانا خالدی بغدادی کو لکولینر کی ما هي خباتی ویژه گله کی زیرینن مفید یکسل او بخود بجه مولانا خالد الشهرزوری او ز بلید که گله چافکانیان داجی مولانا خالد الکردی از ببینم اما همان شخصن سبب اوی چیه نظام گلو یعنی تنی جویدر هاتیه لویدر هاتیه دنیای جل ویدر هاتیه عسکرین اوه آن
هر نسب خواستيكو او جوان به. بسم الله الرحمن الرحیم. بری هر تشت از جوارا سپاسی خود پیشکش دکن جبرکو و ما دعوت کرد انهاتن بشتاری وی برنامه بون. مولانا خالد چواکو وگو شهر زوری، چواکو وگو الکردی، چواکو وگو البغدادی تیناس کرن. جبرکو چویه البغدادی هنی که ماییه خاصة لكل برايمين ترك تخازن بيجن البغدادي لبلي او بخوا پاشناوا شهر زوري و كردي حتى د مكتوبي خدا نامين خدا هري زيادتر دبيجا خالد كردي و جمالباتي كي كرده ام اويد كارم بيجن ايجاد شيروكا خالدتي دركتنا مولانا خالد شهر زوری کردی ام دکارم بیجن دسپیکاوی سفروی به حجیه یعنی بری هر تشت بشکای خدا دست به علمی دکه چواکو بانا گوری تصوفی ام بیجن علمی ظاهری دخوینه ام بیجن نحو و صرف و بیان و بدیع و معانی جا پاشی ام بیجن دچه سنندجی جا سيداي محمد قسيم المردوخي السنندجي إجازة علمي دقرأ لكن مولانا خالد دوي تشتكي يعني تشتكي دقرأ درس ده لبلي راحتنينا جا دچه حجي وقتاكو دچه حجي ديار بكري وحلبي وشامي ودرباز دچه مدينة منورة وقتاكو داخل مدينة منورة دبا قصيدة كي فارسی لسر پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیشکش دکه و دبیجه و وی داری دا یک ام بیجن درویشی که یمنی ناست که دخوازه تابعی وی به يعني مولانا دخوازه تابعی بله بله جا مولانا دخوازه تابعی وی به او جیرا دبیجه او کسی که تلدوی دگاری از نینم ایجا توصیه لوی دکه دبیجه که تچو مکی مکرمه دبكو هناك تشت تببني ظاهرا مغاير عن مخالف عن دوجي الشريعة الإسلامية به مالي عجلناك تشي أوسا تببني جاد بيجن وقتها كوشيا حرم الشريف حتى أو بدافي خوا في نقل دك دبيجا دني رأيك إنسان كي بشتي خداي كعبة ومولانا خارجي نمجد كأم بيجن أذكار دك ذكر دخينا أو توريوي أو ترزيوي دلي خدا خوشي ناچه يعني دبيجه چا مرو پشتي خود ده كعبه إجا وقتا كوسا دفكرة دبيجن أو مرو روي خود كمولانا خالد شيرا دبيجه تشوا أوسا زور نصيحتا أو مروي كل مدينة التكر تبير واكر تنزاني قلب مروف مؤمن جي كعبه قيمة ترى إجا مولانا خالد جي عذر دخوازه دبيجه من إرشاد بك إجا وجي دبيجه أو كسي كو إرشاد بك أزنينم أو كسي كو إرشاد بك إشارة لبال هندوستاني وادك جي حجي دزفره دمكي دن شهر زوري دا درست ده لبلي راحت نينا حزارو حسدو بينجان دا دچه حج جا حزارو حسدو نهان دا ميرزا رحم الله عظيم آبادي هبويا اوجي درويشه كي نقشبندي بويا باشي درد كذا ميداني كو اوجي مريد شيخ عبد الله الدهلوي بويا دبيجا او كسي كو تإرشاد بك وايل هندوستان هيك فرمو كرم كام قال هرن ام هرن جموي مولانا خالد يعني تمام او تدريس برده ده دشي جم عبد الله الدهلي بله بله اجا او تدريس برده ده بري خود ده هندوستاني جا وقتا كو ريدا دچن مثلا قالك بوير قوي من يعني دقل او عالمكو دنگي واناتي راستي واناتي قال وانا مناقشه ودك مناظره دك ازويد كارم بيجم مولانا خالد ده علم منطق وجدل ده مناظره ده قالك پیشوا چوبو جبركو يعني لقال كي جان شيخ ام بيجن كي جان عالم
مناقشه کریه هر او غالب هاتیه خصمی وی مغلوب بونه وەک میناک ئەس دکارم بێژم وەختا کو دچە هەندوستانê معلومە ji rê yanî ji Tehranê derbas dibin li wê derê İsmaîlê Kaşî heye şêxekî alimekî şîî ye munazerekî navbera wana da çêdibe mijar jî ev e yani mijar tê ser masûmiyeta pêxemberan çawa masûm e pêxember yani pêxember masûmin masûm nînin çawa masûmin بله شیخ کاشی جد بیج بله راست پیغمبر معصومن ایجا مولانا خالد دبیجه اگر کو پیغمبر معصومن خدای تعالی در قرآن پیروز داد بیجه عفا الله عنك لما اذنت لهم او آیت چوا کو هنزانن در حقا حرب تبوکی دا هاتیه بله ایجا حرب تبوکی زمانی کی گرم تاف زور زحمتی گلک بونه دوی چاقی دا چی بویه ایجا کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام جبو حرب آمدگی دکه لشکر توپ دکه جا اصحابی خوراد بیجا توپن ام دچن حربه اوی کو درونن منافقن معذرت نشان دادن دبین یا رسول خودی پیغمبری خودی ایمن زارو زیر چن از نکارم ورن هنه که دبیجن زوی من هنه نکارم بردم ورن هنه که دبیجن ام بیجن یتیم مهنن ام نکارم بردم ورن ایجا معذرت نشان دادن هر کو معذرت نشان دادن پیغمبر علیه الصلاة والسلام جیم دبیجا کرم کن فرمو نین ایجا پاشه کو ام بیجن داوی حربی دا وان آیات گلک اسلوبا وانا تون ده تنقید دکه عتاب حتی لپیغمبر علیه الصلاة والسلام دکه دبیجا چما تا ایزن داوانا لما اذنت لهم خودی تعفو بکه خودی تببخشینه چما تا ایزن داوانا ایجاکو اوی دبیجه مولانا خالد اسماعیل کاشی آن کاشانی دبیجه او آیت در حق ابو بکر دایه عتاب ابو بکر دکه نه کو عتاب پیغمبر علیه الصلاة والسلام دکه ایجا وقتا کو اوسا دبیجه مولانا خالد هما دبیجه ایمادم اوسایه او کسی کو خدای تعالی وی عفو کریه چما هون عفو ناکن هون شیعه عفو ناکن ام بیجن عتاب ابو بکر دکه ای خدای تعالی وی عفو کریه ای هون جا عفو بکن دبیجن او عالم شیعی کاشانی کاشی نکاریه برسوی بده جم ام بیجن مرید خو ام بیجن جم فقیه خو محجوب دیمینه و مولانا خالد سفر خو دوام دکه مثلا دچه ام بیجن مشهدی وی دردا تربا امام رضا هي مثلا وقتا کو داخلي وی درید به مرسیه کی به فارسی مدح اهل بیتی دکه و دوام دکه و دچه او کی جهان آبادی دلهیه لوی دره دیسا وقتا کو داخل جهان آبادی دبه شعر کی گلک ام بیجن عربي خرت لقال شيخ دهلوي دنويسه والحاصل مولانا خالد دچوي دره دمكي كرتا بينج مهد بيجن ان ام بيجن نه مهد بيجن ام بيجن سالكي خدمته شيخ عبد الله دهلوي دادمينه جاد بيجن جبركو نفسي وبشكي ام بيجن غرورا وبشكي شيخ عبد الله الدهلوي خدمته تاكيد دوي دمكي كرتا يعني خدمته تاكي يعني باخجي فلا بيفان باخجيه افانينه وتشتي وسا اجا مدكي كندا مولانا خالد دقه هم مرتبه ولايته وقتها قد دقه وي مرتبه شيخ عبد الله الدهلوي اجازه مطلقه ددوي شوا هم ده طريقه نقشبنديتا هم ده طريقه ام بيجن چشتي دا هم ده طريقه قادريتي دا اجازه ده مولانا خالد وي دشينه ولاتوي حتى وي دري دا اجازه نامه وي بدسخطي مبخوا تقريبا ما هيك بري زيارتك نورشين مكر وي دري دا دسخط مديت بفارسيه او اجازه نامه عبد الجبار قواخشي كتاب خداوي نشر كريه يعني او كلمه كي بالكش وي دري هي دبي وقتاكو پسنا مولانا خالد ده وقتاكو جولات كردستان هات الجمع وعمل كر geçtiği derece مجي إجازة داوي مشان ولاتوي جاكم مولانا خالد تي شهر زوري لسا
الريدا جلك ماجرات شي دبن حتى حياته ويدك بالتهلكي إجا مدكي كرتا مولانا خالد دس تدريس دك طلبان خوي دك فقيه خوي دك خليفان خوي دك وصادي قوتن مولانا خالد 400 خليفة راكرية اف رقم اف هجمار جلك بلنده يعني بالكيشه نايم خوجم استخوزم تشتكي جل دفردا از برسم نا تدناو اخافتري دا تقو تبع ساعه 6 ابو بكر كر امزانكو مدحي هلبس سنويا ين اهل بيتي جي هنا هناك من هناك شافقانيه رديت نظام قالوا اف شخص مره قرا خب بوفي او كي باغريده بخوا اف نقشبندي طريقتي نقشبندي لسر ريشا حزت ابو بكر افابيه انا مثلا مره عبد الله دهلوي نرى ابو اوايا كادن جماعه كارفي مساله يعني بريفكه طريقتها نقشبندتيه ريشاوي دشدجها حضرتي ابو بكر رضي الله عنه نفس الجيبه يعني اجا وصاد بيجن طريقتها قادر يجي ام بيجن ريشاوانا دشدجها امام علي رضي الله عنهما وسا اوكيه مشهوره جا مولانا خالد طلبه خويدك جوان طلبوي يكشي شعلي بالي ام دبيجن شعلي السبتي شعلي بالي مشهوره اوجي فقيه دبا فقيه مولانا خالد دچا جموي دخوينا دبيجن مولانا خالد وي تسمي خليفه خوي شيخ احمد الخطيب الاربيلي دكا بين سال خدمتي وي دادمينها وباشي او بخا 4 سال شعلي پرورده دكا علي تصوفي ومعنويتي و حتى شعلي دبيجن مولانا خالد چواكون زانن مشهورن يعني نامه مكتوب دنويسن مريد خورا بيجن خلفاء خورا تشاندن وجم اف نامه تكويا اف نامه وكان مثلا تدي پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم او نامه دشينه كسنكو ام بيجن نه نسبا نه مسلمان وان دعوه اسلاميه تك اف نامه نه او نامه نفسها نا اف نامه يعني نافروكا وان همانه يعني جدانه اون يعني مثلا ام بيجن وكميناك ج خليفين خورا نامه دشاندن تعليمات ددان ها وقت تعليماتي بله دقوتن اوسا بكن اوسا تبليغ بكن اوسا ارشاد بكن يعني جولاتك دن نامه نشان نقول ورن از ودعوتي او كيف ج خلفاء خورا ام بيجن نامه دشاند اواناجي بانا غوري تعليماتي وي ام بيجن امري وي حركه تكرم او نامه اوسابون اجا جانا اوساجي دبو ام بيجن خليفين وي جويرا نامه دشاندن برسكريكي تشي دبو بيجن جوي د برسيان اجا اوجي برسف ددا اجا جوان نامه جو مكتوبات وي تشي او نامه مكتوبه كوشاندنه انا ها مكتوبات مولانا خالد تشابويه بل نايم خوجا مزيت شيكي ديجي برسف دم او تاكو جي عبد الله الدهلوي باوكا خدا اجازه نامه خدا كو ياكل نورشينه وتجي بخا عبد عبد القادر شيء مولانا خالد جيكو خصوصا او كاويجي هي دوردا تخوتيكو تي يعني تشوا حقاس 400 تبع 400 مريضه كرزمي بله يعني مثلا كسيكو حياته ام بجني شخصك تي تبجني والله حال مساله اف بطريقتك ياتي الفدري او كدك يعني اف تشوا وصاب خوتيكو تي بنافو دنتي يعني تشتكي الدنيا هي تفرد ما عرفت شو بفكره وقا بربلافت بدمك نيزيكتا يعني ما مستقف تشتكي بالكيش وعجيبه حميد القار هي لسر نقشبندتي خباتي وقالك كريغ هنن كتابي ويجي بالتركي ترجمه بو نقشبنديليك بناوي نقشبنديليك اوجي يعني دمي 15 سال 16 سالان دا تاثير مولانا خالد اوقات شي دبه يعني شهر زور مركز بقرن انا شامي مركز بقرن فرق ناكه او طريقه هوي خالديتي شهر زوري بقرا تي بينغولي خيال بك دچ بالقاني دچ قوقازي شيخ شامل مثلا او مجاهد مزن مثلا او بخوا نقشبندي وخالديه هاي خوشم تشورشيد مثلا انا افيدا ما بفكر يعني افيدا ما بفكر ياك بيجي حالي مثلا ما بيجي كاب سكنه يعني او لطفي خديه
وسا دفكرم يعني حتى أذكرم بيجم د تاريخ إنسان دا د تاريخ طريقة دا د تاريخ إسلامي دا تشتكي وسا gelek kemin. Yani de muddeki Kurt'ta 15 salan da yek tarikat em bejin şahawi em Halidiyeti yibigrin. Ji Şehrezuri vere Bingoli vere gundi Melekani vere gundi Çani vere gundi Khalifani vere Solahan vere Diyarbekri vere Palui vere Dersimi em bejin. Jaku em werin ser Bingoli ez xwazim hinekî behsa wî jî bikim. Şeali 9 سال خدمتي وداد منه باشي او خليفيويه خليفيويه شيخ علي تقول بله شيخ علي السبتي شيخ علي بالوي اجا مولانا محمود صاحب براي مولانا خالد اجازه ده شيخ علي بالوي دبي امري مولانا او تهري بالوي واندرا ارشاد بك شيخ علي تي بالوي تبي بالوي دا مير هبونه جواكو هنزانن ومير زيدا جوي حس نكرنا وساتي قوتن إجا شعلي إلحاح كريا إصرار كريا إجا شوية قندان مثلا شوية قندي كلاخسية آن كل خاصية دبيجن كلاخسي دبيجن أو قند قريداي بقضاء جنجي آنها قضاء بينغولي شيخ مصطفى الويدر هبويا وي دعوتك شعلي دشوي دري دكا مهفان ويدري دا مدرسة چي دكن مسكف چي دكن إجا شيخ علي عزب بويا نزوجي بويا شيخ مصطفى ويد زوجنا لقال عائشة خانم جا عشيرة أيوبيان جقوندا أكراكي مالي إجا دزوجة أو الزواج علاقوي ببينغولي خورتردكه إجا باشي جبو إرشاد و تبليغ أم دبيجن حتى صلاخانتي ويش هاغي قضا صلاخان داجي بك هبونا إدي أم نبيجن ناغوانا أوانا جي الشيخ علي رازي نبونا وك درويشي كي عادي لدنيران إجا روجك جروجان شيخ علي دچا أم بيجن قندي كو باكوري قضاي صلاخان دچوان قندان يك جوان قندان ملكانه ملكان قندي قريداي بصلاخانية ملك كالد بيجن عصي خواج جزيرة بوتان هاتنا ويدري ملا مصطفى ناوي نها نزازانا ازبن الويدري زيدتر بله زازانا وش اخي مرد كاربيجه شيخ علي سازاكي جزانه بله شوش بالويه يعني عصي خواج دياربكريه قندي بسميل قندي تشلستوني بله قريداي نا بسم الله ازواج بله جا ويدري جبو ارشاد التبليغ تي بالوي تدي طريق اساسي طريقتي وصايه اصولي وصايه شيخ مريد امري خليفه خود كاد به هر فران دوري ويدري ارشاد وتبليغ بك اجاتي صلاح خان دچه ملكان ويدري دا بويركي جلك مهم د قومه اوجي افا دچه د ميوانه ملا محمد اجاكو پشتي نيفروي استاد بيجن رونشتنا دري ود به يك مروكي تهندور اودي هما شيخ علي به هيجان وكلجان راد بوي پیشوازي لويدكه ملا محمد جي حيرت داد مينا دبيجه افزاد كيه شعلي دبرسان ملا محمد دبيجه اف برايمنا ناوي وي عبد الله يا جزافيتي شواني دكو برخواني دكو تشتي وسام اجا هفدو حميز دكن فلان اجا شعلي دبيجن شي عبد الله ملا عبد الله موسى بيجن وي شاغي هي شيخ نبويا دبرسد بي ما كيدر هفدو ديتيبو بار ما هفدو ديتيه إذا أزبني ما مزجفتا كل خاصي ما هفدو تيبو ملا محمد جي حيرت منا إذا بيجا حيران ملا عبد الله جو جندر نكتيه حتى جندي هزار شاهي هي نزكي ملكانية دبي أفهم نشوية هزار شاهي شوا شوية جهشتيه كل خاصي تشتي وسا تنقص كرن إجا ويدري إجا شي عبد الله دبي مريدة أوكي شعليه باشي إجازة تدوي ودك خليفة خوا إدي هدي هرچ زودتر طريقة خالدية تي بينغولي بلاف دبا إجا أو خليفة كو أم بيجن نقشة خالدية بينغولي دا بلاف كرنا درو دوري دا بلاف كرنا يكم شي عبد الله ملكانية شي عبد الله بيل أم دبيجن بيل يعني مزن شي عبد الله مزن دبيجن وفاته وي 1000 حفته وششه
Naim hocam mesela tebasa bingole kiriya yani hatına bir peşi hatına bir bingole demako Mevlana Halid Teb embejin ve mentakaya bingolu norşinu bilisu ve mentakı ev dinabere çend salada mesela ev embejin şaha Halidiyye te bingole yani sat sal heyki nîn ez var mafas em usa bejin Mevlana Halid me bes me çend salada da belav dibe ha yani Mevlana Halid sala ku شعلی سبتی سالا کو مولانا خالد وفات کردن بیشن 1826 آن 27 بیشن 28 حزیرانه وی تاریخی دا شعلی تی پالویه 1927 نه اره یعنی 1826 ام بیشن وی تاریخی دا شعلی تی پالویه ایجا دست به ارشاد که تی بینگوله وی تاریخی شوندا ام بیشن خالدتی نقشیتی بینگوله پالویه Diyarbakır'ı belav dibe. İja şiali tişteki din ez balkiş bejim cari din de zevce. Digel Ayşe Hanım evji malbata İshaqiyane evji asli xwe jmele kalın jmele kanın gel wî de zevce Qiza Osman Efendiye İja alaka wî bi mintıqa zêdetir û xurttir dibe. Em dikarin bêjin ev zevaj ev têkilî بويا سبب كو طريقتها خالدتي عن نقشة خالدتي بينقولوا دردوري بلاو ببا جاء علاقة ملكان وأن بيجن شيخي بالي قالك خزم أقرباتي جي هي اگر مصادة وهبي تشتكي بالكيش هي زوي بيجن باجي دوام بكن كريم خوش شيخ عبد الله ملكاني إمازن دبيجن برايو ملا محمد تديم بحث كر شيخ محمود كريوي هبويا بله شيخ محمود دزويجنن إجاج قيزة كيج بجين صلاخاني جويرا دخازن قيز دخازن تدي جارنا دقة ومن تشتي أصادبن أو قيز لقال يكي دن درغا ملا محمد أم بيجن شيخ محمود توب دبن أم تشبكن هما كردواري أم هرن نزانم باويجن سروانا أم أسا بكن شيخ عبد الله دبيجه ساكن بن نكن دبيجه مجخورة يك باب قبول كريبو يعني مقصده الشيخ علي كان ام جوي ببرسن او جمره تشد بيجه اجا انا غوري وي چاغي وي دمي نامكي شيخ عبد الله تنويسه ده قاصدكي او قاصد وي نامي دبج الشيخ علي را شيخ علي نامه دخينه اجا وقتا كو برسلي وانا ده جلك ايتكي بالكيس تنويسه مرد کار بیجه او آیت در حق زواج دایجی یعنی هنگف بونا ام بیجن زار و قیس بله استعيذ بالله الخبيثات للخبيثين والطيبات للطيبين يعني ام بیجن جني پیس جني قريج لايق ميري پیسو قريجن ام بیجن جني باش پاکج لايق ميري باشو باقجن أبي آية الدنويسة جوانا ردشنا قاصدكم مكتوب تينا شيخ عبد الله وانا مكتوب دخوينن دبيجن شعلي مقصده وأذا دبيجن إنسان خراب لايق إنسان خراب إنسان باشي لايق إنسان باشا دمك أو قيز لايق ونبويا كرم كن فرمو ورن قيزا من هي كريمة خو أزبدم شيخ محمود هما الشيخ عبد الله جوي نامه جوي آيته أو استنتاج دك أو نتيجة دقره هل ده ودشن بالوي قيزا شعلي جي الشيخ محمود را دخوازن أبجي أو يعني أم بيجن بوير شيء دبن دقومن اختلاف شيء دبن بهفشون شيء دبا أما لازم أكو بالصلح بالسكونات معروف حل بك شيخ عبد الله جي أوي كريه. بله. نايم خوجب تبعصا بگو میران کر. دو وقتا كده امزانه كو مثلا وقتا كو عثماني امجن هيزا و دكهوه هيزا و سيست به بگو میرن ين عشيرة ين دردورا وقت بيجن ابتكارن بيجن هم آوية سياسي هم بيجن بآوية اكونومية هم بيجن بآوية چانده یا هم بيجن هم بآوية ديني فعاليتي خود کرنه بگو من امزانه كو پشت میرو بگان يعني كو سيست به طريقتيت که
شونا ميرو بگان يعني رولا وان استادگره يعني باويا امتكارن بيجن باويا سياسي باويا ايكونومي زين نكت نوا سياسي لي باوين خويا ام بيجن بنفوسا خويا خرد و او كيجي مشاندنا يعني قالك مسالين بويرن ينكو دفي دولته وحكومات دفي باويا سياسي دفي او حلقه ام دبينكو طريقه يكسيكو نافا طريقتنا او حلقنا يك في مساله ابوكو مسالين جواكي جي حل دكن باويا شريعه جي حل دكن ام في تفزان دوی هیاما کو طریقتا نقشبندی ته هرمه از باورم وین گیجی میرو بکتی جی دی سیست به نفس از بینی لو ما جو زیده به بربلاف دیجید به بزو از دو میناک بیجم مثلا شعلی چاک مگو وقتا کو تازه تی پالویی نای قبول کرن میروی قبول ناکن وقتا کو چه کلخاصی شیخ مصطفی کلخاصی تکنا وانا دا پاشی مرکزا پالوی دا جی ددن شیخ علی مساعده دکن او ارشاد و تبلیغ بکن بله میناکی دویم از کارم اوی بیجم مثلا وقتا کو تی سولاخان چاک مگو سولاخان دا جنای قبول کرن بگی سولاخان وی قبول ناکن جا وقتا کو شیخ عبدالله تابعی وی دبه دبیجن بگجی بیجن راضی بونه حتی ام آوا زیارت دبیجن سولاخان دا از سخوش سولاخانم وی در دا آوا زیارت هیه پشتی کو ایدی روش باش دبه بگجی وی قبول دکن شیخ علی و دگل شیخ عبدالله وی در دا چادر کی داتینن خیمه کی چه دکن جبو ارشاد و تبلیغ خلق تی وی داره ام بیجن وانا ارشاد دکن نصیحت دکن اوراد و اذکار دادن وانا جوی درجه ایجاد دشن حتی قراکوسه چونه حتی ارزرومی چونه حتی موشه چونه حتی ام گمگمی چونه حتی درسمی چونه ارشاد و تبلیغ کنه او تشی کدنج از اشارت بکم شاکو و گوت مثلا شیخ خلیفان هنن شیخ احمد خلیفانی او جی خلیفه شعلیه مثلا شیخ خلیفانه ام بیجن شیخ چانه ام بیجن شیخ کره اوی کو طریقتی بلاف کرنه شیخ احمد چانیه شیخ احمد خلیفانیه شیخ سلیمان کریه سید احمد الکردیه وانا تف طریقتا نقشبندیتی خالدیتی درو دور بینگول ده بلاف کرنه جاز خلیفه نجی بله وانا کو من ناوی وانا گو تف خلیفه بون جاز اوی بیجم تشی کی بالکیشه مثلا شیخ چانه شیخ خلیفانه وانا بری قادری بونه لأنا گوری طریقتا قادریتیت عمل دکرن جا وقتا کو ام بیجن شیخ علی تی مولانا خالد تی اوسا تأثیری کی مزند به ام دکارم بیجن طریقتا نقشبندیتی ایدی بناوا طریقتا خالدیتی تی ذکر کرن ایدی کس ناویجه نقشبندی دبیجن خالدی اوسا تأثیری کی مزن مولانا خالد سر جواکی چی بویه جاكو ام ورن دوام بكن مثلا الشيخ ابو بكر ملكاني شيخ ابو بكر ملكاني ما مست براي شيخ عبد الله دويم ام دبيجن ثاني ان شيخ عبد الله بتشوك ان شيخ عبد الله قج او كل قال الشيخ سعيد سري راكربو هاتبو اعدام كرم براي وي يا قالك مهمه سال 1950 دهاتي دنياي بویرا شیخ سعید سال 1925 دا چاهون زانن چی بویه 27 دا جی حرکات تنکیل چی بویه او دوری ما منطقه بینگول حرمی گلک zarar دیتنه هنکی شیخ چاهون زانن ملا هاتنه اعدام کرن هنکی هاتنه نفی کرن هنکی حبس بونه ایجا دوی شرط و مرجی دا شیخ ابو بکر جیایه ایجا شیخ ابو بکر ام بیجن fotoğrafı kiwici ezbarım ha bu nasıl ezbeni? Bale, ama fotoğrafı kiwici he kanı fotoğrafçı nişan bedin. Am basakiti kan am cizanı ber yani. Yani vakta ku Şeyh Said ve ambejin Şeyh Abdullah Serperi Abdurrahman Paşa'yı tengirtin he ne hatına girtin. Her du Şeyh Abdülmecid Xırbuzuni heye. Xırbuzun gundeki gridayı bir solakhaneye. Şeyh Wana Mala Şeyh Azzeddin de bejin ambejin hani ki تکلاتی مجی هی اقرباتی مجی هی شیخ عبدالمجید خربزونی را دیبیجن تو بروه اگر تو جی بمینی حتی دیبیجن شیخ سعید گوتی از دبینم کو ام تین اعدام کرن اگر ام تف بین اعدام کرن و کوکا طریقتی وره
دبیجن تو برای جا شیال مجید درای و دچه الازغی و باسکیلی مدکی درج خو ود شیره سال 1931 دا ده حجه دا اجازات الطريقة ده الشيخ أبو بكر. بله. جا الشيخ أبو بكر وي شاغي ده مزرعة بروجية قريداي بملكانية وي دريدا دجي وقتا كو خلافة الطريقة الدوي أو جوي دري بارد كد ملكاني. ملكان حقيقة مهمة جبو طريقة خالدتي. إجا وي دريدا دس بإرشاد وتبليغ دكا. الشرط مرجي وي شاغي هون جالك بارسانا. يعني أم بيجن 1928 دا حرف عربي قد خدبن حرف لاتينيتين علم عربي وأم بيجن علوم الديني تحصيلا وانا قد خيا شرط مرج جالك رانن 1924 دا چه وكون زانن تكيو زاويتين قرتن إجا جبروي شرط مرج جالك رانن إجا الشيخ أبو بكر جبو چاره سریه ویا تشتکی عاقلانه کریه. بله. از بینی tam دوردا او تشتکو شیخ ابو بکر کریه. ام ویدر بسا بهنوکه که ام بدنه برای برای مراقش شب و چه دبه از بینی. ام جسام چای که خوش ام وخون. والله گله پاشت. نفسا. ام تیبون. معلومه زوستانه جی زوستانه مرو مجی جگل پرسی مگو که گلو دم زوستانه دا و چاو خوش زوستانه دا پارزه. سام تلیکا بس 3-4 دقیقه هیه. زوستان دکا گل چوا خواه جه برفه پوکه و سرمایه و قشه دپارزه یونتمه وان چنه ری و ریباز چنه کام تماشه بکن دورا ملوه داره بکا او ریبازا شیخ ابو بکر چیه گلو جا ملوه ده دست بکن کرم کن مالا بچه ها گرم دبه؟ به صوبه گرم دبه صوبه زنگم شما گون دایا به صوبه گرم دبه بیا و قلیما خوشه یا قلریفان یا صوبه؟ صوبه دا خوشه مالا ما به صوبه گرم دبه به صوبه گله به صوبه دا خوشه یعنی جبر قلیما دا خوشه به دوال غازانی آره والله صوبه دا خوشه اما دوال غاز راحت یعنی پر پرده یعنی دوال غازانی صوبه به دارنده یعنی مالا ما صوبه داتین آردوییم لگوری و صوبه خوشه یا قلریفر؟ قلریفر خوشه که و این کانی تنه شواطه ما کمره من کمره سوری برای صوبه تنیکه هبی نه دنیا والغه ده و قالیفر ایدی کمره وقتی که تنیکه صوبه هبی به منات کرمان شد سوتن کمره قسمت gücü mesela zor ki mecbur korktular. İyi yardım ettiler. Hem desteğini. doğal gaz. Doğal gaz değil mi? Doğal gaz. Doğal gaz. Bey ve çeşavatan. Doğal. Vergi. Gazı. Gazı xazayı doğal gaz. Bəli. Bey ve çeşavatan. Ben kömür dışavatan. Kömür dar. Xudi şavatama kömür dara. Evet maşallah. İşte düşünmedim. Başlayı dara. خودش شواطن مالی ملت گل فقیره کمر دولت دت ملتی همه یترینینا مالما doğal gazı geldi از Batman el merkez edmeyenim. Ben malama doğal gazı geldi. و بریا صوبه کریه؟ ام جارنا dışına gün am aynı böyle am çin böyle sohbet runun. صوبه باشه یا قرلیفر؟ Valla kalifer ha rahattır burası. Yalnız tabii ki sohbeci avayı farklı ya. معلم اب صوبه خوشکه ولا قالفر دا باشه كهبه اما محل ما دوغال غاستنا معلم اب صوبه گرندوا و کومر هيا اذن يعني قوچت قرفر daha temizin daha pakıcıya و قرفر daha خوشد ام خوشکه انا گرمتکن اما صوبه دانیه صوبه خوشه yani صوبه اذن که خوشتره daha sağlıklı yani yeme خواهرنی که سریع پیشه یا دا چای با daha sağlıklıya. Malum sohbet görünce elhamdülillah. Sohbet mah yani hoş yani bayağı. Sohbet hoştur yani. Ahli işte zamanın beri çetin yani jva iyi beri normalde. Jbina var genellikle kalorifer çetir ama jva mali normal katı ki var çık çetir yani. Sohbet normal çetir yani. Malum em gazı görmüşkün. باشه yani sohbet herca hoşe sohbet çeki zivstan çeki saf hoşe
صحبت دایم از اف گرم که میره کیف خوش دبه بله اما چی کردم قرفه کردم چی کردم به پیدا صحبت نکردم از پیدا صحبت زمان صحبت چو والله مالا من قرفه کردم پار من 5 تن kömür şevtandiye me sal 2 ton naqadandiye melber sohbet daha خوش و me sohbet pelxez melber xo germ dikir me dol sohbet dikir ana qarife kes dir ba hevdi runani همش بونا قارفر بیا همون جی گرم بیا هم ترکز جی خویه مالا ما به قالفر گرم ده به کمره صحت ای صوبه ده هیه قالفر جی رنده راحتی ده او که ده هیه ده قالفر ده هیه صحت ده ای صوبه ده هیه اما قوات انسان ناگه لهر اوده خواه صوبه بیخن اما ای قالیفر لهر دوری کویت که مال ده گرم ده خوش دوه مالا می قالیفرلیه باشه قالیفری سالاری زبند کمر خرج کرنه جا بیا مینه پار بیا من ان از 3 تن کمر مرد کرد صحبت ده باش بود صحبت خستالک تیاتری اما قالیفر همین نخوشینه جا بوی نه باشه yani tabii sohbet ha başlıyor ama temizliği ve her şeyi kalifir hami hastalığı. Malum kalifiri geldi. Vallahi sohbet baş ve ama her tarafı gernet. Ne kalifir sohbet belli yani kalifir hoş ya her taraf aynı germdi be. Levek ya sohbet sağlıklı o hoş bina sohbet zevk sohbet ne oldu? يعني تماشاوان نجا ام بحثا مولانا خالد تكن مولانا خالد الكردي وياجي البغدادي ياجي الشهرزوري وقت بيجن طريقة نقشبندية ياجي بيجن شاخوي قادرية كو لبلغة ما هرم ما كو قالك يجي هزاوي هي قوتا ويجي هي يا شوان نرنين هريدا ويجي كو تنافا بين بيراخد حفتيا بوريدا هاتبو قتل کرنه شیخ عبدالکریم چویک اوجی خود رحمه خاله که اوجی نونره و طریقته بو بگمان خباته کیت کر یعنی انسانه کی ام بجن کله کی نوا خباته اسلامیه دا ارشاده دا یعنی به وقت بجن انسانه کی باش مره بشه یا بجن مروه کی باش چوایه بلکه مرد کاره رحمتینی شامدش بلکو بزرار بو البته طریقتا یا جا امبیجن و شاخ قادریه جی اوه که دتیه پیشا مروا و که امبیجن ویزیون آوانو یا جا امبیجن مساج و پیام آنجی لگل و که نه خود رحمه خاله که ملوه درجی موی بیر آنی ام هات بون دره کی مباسا خلیفه کی تکر شیخ ابو بکر مباس کر وردا مسا بهنوک کی دابویه کجا ام جوه بهنوک ام دوام بکنه بله شیخ ابو بکر چاکم گفت جسالة 1940 دا تشتكي مهم دكه بدزي ديسان مدرسان ودكه قندي قرقروت هي قرداي قمقمية موشي سيداي ملا عبد الله الويدري هبويا جويرا دبيجه سيداكي جسور بويا كوتيا تو درسان بدا اشترى فقيان تشينم جان بيجن وقت سيداي ملا إحسان أنا هم كتبي يجي يقانيه سيداي ملا إحسان ملا إحسان هزار شاهي ام بيجن يكون إحسان دي أو سيداي ملا إحسان سيداي مي آدم عبد كاري خوب تشك نيسك كي بله خوش وك سيداي ملا عبد الله قاسماني وك سيداي ملا عبد الصمد قاسماني وك سيداي شيخ محمد أميني شيخ عبد اللطيف غازياني وانا دشينا جم سيداي ملا عبد الله قرقروتي وانا وي دريدا دس بخواندني دكن مالي إجا دس بخواندني دكن وهدي شیخ ابو بکر مدرسه ملکانی جوید که جا وقتا کو مدرسه ملکانی ود که اول دا سیدای ملا محمد خالد الپرخنگوکی پرخنگوک گندکی بینگولیه ویتینه ملکانه او سیدای ملا محمد خالد مجازی سیدای ملا حسین کوچیکی فارقینی مشهوره نامداره مجازی و به 20 سال جمعی خواندیه و درس دایه دشه ملکانه او درسته پاشی شیخ ابو بکر سيداي شيخ عبد الحميد الصاغنيسي تينا اوجي درس ده اجا باشي تشتكي مهم از بيجم سيداي ملا ظاهر التندركي 1966 وفات كريه جبو تدريس درس داين تينا ملكاني اجا مدرسه ملكان دا وك كور الشيخ ابو بكر شيخ وحد الدين وانا درس تخوينن پرورده دبن اجا تشتي دنجي دكه يعني او مدرسه تنينه ام بيجن
وكباوي من خدي الرحمة تماما كا الله عبد العزيز أم بيجم ويدشنا هاجياني جندي هاجياني درس ده هاشي دشنا جندي غلبة ده درس ده إجا أو كوان مدرسان دا مزون دبن إجازة دقرن وانا جندان دا بلاو دكا وانا دشن جبو خدي يعني معاشتنا تشتكتنا دشن جبو خدي درس ددن إجا طريقتها خالديتي هري خصوصيتي وي مهم أذكو علم تصوفي جلهف برنا يعني أم بين جن مزقفتي دا سيدا درس ده درس النحوي ده درس الصرفي ده درس التفسيري ده درس حديثي ده صوفي جيتين وي دريدا قوي إخوات دم وان درسا أف جلك مهمة هم تصوف هم جي بله جاو أو بهفدورات درس بله مثلا وك ميناك أم بيجم سيداي ملا إحسان مثلا مريدي الشيخ أبو بكر أفندي بويا مدرسة ملكاني مدرسة قرقروتي أم بيجن شوية أوخيني جم شيخ طه خواندية شوية نورشين جم شيخ طه خواندية شوية أوخيني جم شيخ خالد خواندية أم بيجن شوية سيرت بايقاني جم سيداي ملا محدين هاويلي خواندية جوي إجازة قرتية إجا هاتية قندي خو حزار شاهي قريداي بالصلاخانية سال 1953 شوندا حتى نهاجي درس ده خوجم ازيت الشركي بيجم بله نها شاخه امجن قادريه يعني انا نقشبنديه شعرك شعري يعني سنه تدي ما قول سيداي مال الظاهر شويه ملكان درس ده يا اري وي دري دا بسنا فقيه خود ده هم از عربي دو عربيه بله وبسنا فقيه خود ده اگر مساعده بكرتاسيه بكرتاسيه مثلا دبيجه فازوا بجوزة مدراس المشيخة من حاز السها رفعة في الخلق والكرم تمنطق منطق الجوزاء بين الورى لكسرة صولة الصداء كالشيم ولا يصلا إلى ذروة علياه من كده مقام الشيخ أبو بكر تصعد في العجاجيل أو السلم هل يضع الظالم شاها والضليع ولا دبقي كسيك الضعيف أم بيجم برا قوي بدقي هم مقام الشاهي يعني الشيخ أبو بكر أفندي وك شاهي كيه إنسان عادي ضعيف ناقه هم مقامه ولا تصدق بتسوية الأوضاع للظلم تنبيج أم بيجن روناهي تاركي وكهفن الشيخ أبو بكر وك روناهية أم بيجن بله إجا أز أبيجي ما مصادها بأز بيجم وإجا باشي هون دوام كن إجا بسنا فقيه خود ذا سيداي ملا إحسان أو لمع اللامع وي كتابي دا ديوان سيداي ملا ظاهرية بكردي عربي فارسي قصيدة عربي داويدا أو قصيدة هي أو قصيدة كو بسنا شيخ أبو بكر فقيه خود هي إجا أجر سيداي ملا إحسان معنا نكربا مزيدا ندزاني سيداي ملا ظاهر شد بيجا بله مثلا دبيجا بسنا فقيه خود السلم في رأفة إحسان من رحمة عبدان في صدقة عدت من الكرم دبيجا سلم يعني سلامتي وحضور درأفة داية حسكرني داية شفقة داية جا مقصد جوي سيداي ملا سلمي دادينانية مثلا جا السلم مقصد إحسان من رحمة إحسان يعني قنجيتي رحمتي مثلا مقصد جي إحسان السيداي ملا إحسان أف عبدان في صدقة أو هردو عبد يعني السيداي ملا عبد الله قاسماني وملا عبد الصمد قاسماني مقصده وجه أفا عدت من الكرم أواجي جي إنسان قنج تحساب يعني أوسا بسني فقيه خدايا و سيداي ملا إحسان الشعر كده بسني شيخ أبو بكر كردي دايا زويجي دو بنج أجر مصادها بخنم جرد أبا بكر دا بديا سر علم ولاية كاس حينما أبصره صدق حينا وسعد سر بعز نخنبت قوة دراكي أو شبه نوني وكدالان ومتى قام وقعد جاء عربي جي تدا بحقيقتكو يكن هردو يعني هردو شيخ أبا بكر وقري وحدة دين تشبير تشوحيد يعني جبير مقصدوي شيخ أبا بكر وجو وحيد جي شو الشيخ أبو بكر يكروي الله هبويا شيخ وحدة دين جبر كنا وجي وحيدة تشبير تشوحيد يعني بير شيخ أبا بكر وحجي شيخ وحدة الدين نكو عورك هي لقرتنا شعب مرمت يعني نكو دور عور هي يعني شعب مدى أم بيجن رمد نخوشيا رمد هي أم
نابینن وانا بله hocam درنوا اوکی دا درنوا پروگرام دا من شیخ شبستین اخلاقی هلبسته که وی خوانده اوجی شیخ قادریه بگمان هلبسته که وقتی کتابه کاوی بریکو پیک بجن دیوانه کاوی هیه به وقت بجن شیخ قادریه کو طریقت هوا هم قرآن پارزه هم اصحاب پارزه هم یه سنینه نقشبندی کو دجبره طریقت اسلامی یه اورجینال حضرت علی کو ناگرن دجبره ویج مرد کاره بجن درکتیه مجی ایرو حتی دسته مهبه ما بحثا و شاخه کرکو حتی هلا بینگوله و ام بجن خلیفه وی مالات جواب بخوجا مالا وجی آوا ساعتات خوش به گلک سپاست که مومن میوان سپاس خوش خودش راضی به خودش وجی راضی به گلک سپاست وقت ما نوا اوکی دا ترت کردی را داشت راضی من نوا پروگرام داش ما باس کر یعنی پشته وقت بهتره دا مگو یعنی ارکیم ما بله لتشتكيم واكجي لزتا وانجي ازبي اگر مصادر یک جمله دبیجم اف تشتكو ما اشاره البال کر لازمه جبو هر یکی برنامه کی وره چیکرین باوریا من اوه سپاس کن جاری سپاس خوش دوچند دکتر نایم دونر ایرو میوانه مبو جزانیگاه بینگوله خودشی راضی به خیرو گلکی زحمت چکشاش برکو او بخواه وقت بجن زمان دایک زازاکیه لکرمانجه که فسیح جي خبر ده ساعتها تماش بس مالات آوا مالا وجي آوا تماشا وانا هيش حتى في ساعات ما تماشا كده بيشتي بالرمامه حياة الصحة دس بيدك و بروفيسور دكتور خالد دمر لهمبري وابه صبي ده همان ساعات ده ملقال هفدوبر حتى وين جيفيني خير وخشيه ده في خاصي خاطري